Mangwakwai fi manglu manggugu puisin Tumutunog iitan ko makati siren Man malalagu itaw tau sa parofan lihing Tiya mamunay mo itay from Karen Mumimilagi saduk mo na puitasi Podong ilan Buenas de Napoli, così che Concepcion, quindi i Kuentos Guåhan, lo stina na pati, no, stina mapanana na episode sa dos partes bay benti dos partes bay no so gisti i mes para ta quintus esti tau siya ni malago na no Kuentos ginin Guåhan no sikin Concepcion. Testa kalang gay tempus ta sti di so gusti za siya no yo gada sa bentu i pribilejo dyan inanda ni mafais no bebe so gusti di parta fengmento sa ni masya hafa na topic ko magad ni matugilan milu romela data so gizo mafananaan no disclaimer no disclaimer, how do you say disclaimer in Chamorro and ginazi tumungo na tunguzo tada formation no o tada tumago zo hafa bebe sangan gini tada mo fetsa so bebe gai gini da todo di stu sangan sa gini Guåhan magad di opinion no zai minolenya di opinion ga sa masya di guys na opinion it's subject to when ben budlaya pa criticize ni no tada gwa sa bentas masya tay gini doktor lo bentas manihita mona ni tinalaka kanya itano todo tempo I could use some help di finuing litera sa tawza mo kay kunwa no sinya sumangan hafa zigi that's it, that's not gospel and finuing this I don't mean it to be that way no pura sta opinion usang alis dak na itapto ko ni para tasogi pag-usap po di esta imatulaka kanya itempo no lo na mag-usa ang chumasid mo na mas may siya na no the resources, if you will, i Fino English ni taimano pun ispia azudu ni pun nazuda mo na ni i kariramu angin enige magad ni porsiyon sa tsogi kariramu pun tungu mas po di kultura sa ni lengguahe ilinada disti antes sa tempos ta paugo no lo debe lo kita hasun na yung sa papratasangan pero di mangay dat sa na taw-tawi debe deta hasun na matulalay kay tempo magufo na be anunsya na no kumu tagino mga utungo na sen matulay kay matulala kay tempo mo na ubrabasa I'm embracing it para tafan gigigumo naman manungo no hamzo di mas menhalun sa mga gemzo gilugar benti ni mas intingo temanu tumudi informasyon malik kumusina magada ng party so gitagwaho sa NNC mga gitagwaho sa tafandan niya mga no tumungo mo na tamano tinalaga matulalakan kanya itan sen matulalakan no ginigialat sa mga tusit po da natural disasters siya gi nano tumunong na pagzigi gati gi southern gita California na lugar nano tumunong hungog na Guåhan no mitas na nagwafi kimasorson gida Canada sa tana STE tato Morocco siya no ni este fanan maski 25 meet o no dispensay 2,000 500 na taw-taw giman mampinino sta ni na nalinaw pestaro mga mamalefa ni sa Maui sa Hawaii yung katinan taw-tolo kaya gini man inefekta maski siyento pesanya talus ti tamana gini ni mahalum lang Syria ni flooding no kahuluyan pesatana ni stisya na no dinisgrasya za sempia ta aluk na taymanus ti na taygini za guno benten di sinata atan na tayginis ti global warming gano matulalay kay tempo matulalay ka i climate if you will ang gitagin magad pa si masangan niya lo adu no sasangan istisya perta tungua na tafandan niya mo na data spia empeño magay para na keseha di istisya na dinisgrasya para ipumalo siya na taw-tawagin ng ilutan Zagona biya na ingin matustigi aluminosok ko na bebe utso gusti bebe hasud siya zabay tatsuzuti
ti siya pumado siya na taw-tawi. Was magad espirituta ni Chamoru ni Mina'Fatfat na gwetta ni Manainata. Sa hamzo ni inkeke tungo mas por kultura. Estaman spekulanzo bula siya no ni sina in Chile no na tamano na leksyon. Bula siya ni di magad hagas Chamoru siya ni sina in faisen siya kustonya ni tumamanitano mo na. No bula siya artikulo ni sina magaden hakot zat paden atan mo na tamano do pusiste kustumbin enough maligi Chamoru zani enough malig ginin uno na tauto ste otro na klasin tauto no. I'm talking about masyaw hafakulot niya tumugagi si kustumbin Chamoru sa sineta no the Chamoru hospitality zan itratamento ni Chamoru pare otro tauto ay na ni na magufadusi. Dagana bena to bumalansya dani dupursi masusesa din at na si kantidasya na kinantradisi yun kita nota gimagi kita Guåhan lo haswa lo kinatestya magi entry todo do mundo na siya lo kahulo siya binaba siya na sedimento sa Fanachu official ta zi para na siguro na tanai animo lo sina lo kita encima palabra ta encima siya taimano magrepresentanala mo de kita nota kita por ejemplo pero no siya natawtawi ni sumutsuwi i binaba kita David yung maatan por ejemplo hafa magaitit manaimano na klasin tawtawi sa it must start kilo irinsyapta sa ni mafanagweta no irespetu zaga sa uhonggi na fira ki hiningem mo ki masaina whenever na ikustumbi dyan irensya na sino na danya estidor pero mas silong mo na itano gi minalig na banda lo guaha animo maga gititanoso sa antes du sen maulik di video gua di binaba zamjun inspektor italan ni mona hamjun ni manhobin situ sa inspektor mga taimano mona atan ikusubin Chamoru do porsi gamala da bersangan distig wana bay na kumumatu simu gunogi italan mo mona di sina magahit maatano ni otro na klasin tawtaw pero fan manungo mas pero atan mas taimano do porsi tratamento stay otro siya na klaseng kalisjano tisen migay na sinyon atan gitay gano na klase kino Chamoru na banda na klaseng kustumbi hamzo ni manhobin sito daling mutawajan o tagi no si peron manain ni respetu kumaga non miresi respetu pat malago mo peron manaya to respetu za hog pra hafaw wana bena iput pun miresi respetu David yung fatsutsu ilo kwidi di no sa kumun fatsutsu izo na respetu sampai sumilong nga mo na dyan irespetu mo para siya dan irespetu niya para kita pas managotit kanay sa manafaw malig mo na sa maulilig todo sampai tempo lo wana ba na like oh my god that's fairy tale no so ti Stora Sagrada no siya just Stora Sirai fairy tale mafananan lo ti David yung fairy tale sa ungan magkapasin na klasin tawag kita sinya tana posible yan uso taimano do posi para ta encima dan para ta no otro tawtaw biniyalat sa atan esti un Kristiyano jaling malago so nabibigtungo mas po di rensya ni Chamoru ikutunan Chamoru dan ninenggohin Chamoru dati Chamoru sti na tawtaw los tamatutsinya na ni itafafata gini bagin ni ihafa ido porsi na inafefekta nasoni otro tawtaw da kumusta matugan na gatutsinya pes fanan malika bedadatan loti para di man managya pada di man ahano para sti podcast kada dia tapos silang andi taimano do porsi entry guaho dan hamzu
Parafa podcast peron sangoni o tutauto tay manu do pursi linada parola balik mona. Jay menoleng niya no sa inti wasta afa bebe usang ni menoleng niya mona no sa sempi finalogi man mamayla sa na henerasyon. Dahil continue mulai menaulik ni lutano. Masya manu gatigi lutano na gayo. Masya hafa na krasin rasan tau tau Kamumagad makti minalagomo para tana alam malik mo na itano. In lugar yun fatal sing takti zon nangat para fattu giza hagu malada tatutun giza hita malada tutun giza hagu ni para tatsoning muna. Dati gano na kausa tagano na klasi stempe o fattu tempo magad ni patafna pagsa. Kosina mo na tatsogi in 20 anos na tempo ti siguro bunti lo debia di guaha lugar ni para tatutun tungo na ni lugar ni para tatutun na ni tempo ni para tatutun right now bago tempo ni para tatutun pes como maleg mizo poko lo sinyo guaha siya ni zi otro na klase siya ni fumufunutit ni umoho ni wit ni ti debe para tababa ipatota engan mga ito nino za estimagi za guahan mas ani wala mesti militar daling stigi be so gi zamzu za hafa pirin sebi there's nothing that you could do about it zigi makanan ni makalonisa ho za como makalonisa ho kan lagwa na ba na magudi kanay mo para un sogi magani manalagom lo como mandan niya it mas sempre o fatti tempo ni sempre mamae kung okay disti mas kementi sa kana 50 anos na tempo tati mas kina nobenti todo tempo ta sa sengan ni pinadesi disti tempon sa panis disti taimano trata di mars mostly trata gini ni militar di tratamento gi zahita siya ni timaskokoy how tim na puputi maskokoy jagaita no po maamot and tegano siya na artiklo zahaga sa di protest no like hey wait a minute Chamoru do ini that the David John Hanu gini kita no pela unita fanano that fan protest the one ba na 4 grada bagat handok po from protest afamon sama siya dismit kita hita para tafanogi data fanesalo para idirisota afamon kumutay na klase idzigi pa fanan na David dita fandanya para tafan ako perdito dumona para tatsogi gusti aduna siya na importante na magay na tagwadok data hot sa dunebo ikut turata data brasa zona ikut turata data mas tagwaita at zona kultura zani lingwahi dani kustumri sa kumusenatan magay premi inaulika tas pipya za sempre ufatu gizahita iminamli Guau si JC, guau si Concepcion, buenas tan half a day. Mala este otro baita lo como mandanya it. At fragmentos mas pwede mas man lamolig na tempo. Da guaha siya magay no guaha siya na artikulo pero fan masusedi deste palgo esta otro baita manalil sempia guaha mas artikulo dan asunto siya ni para ta anuncia para iminaulig ta muna. Buenas dan half a day na fan molikam sa todo muna dan na fan soft. Condition 3, condition 2 and I will magi pues pan malogu I-radio asongan gi condition 1 Head for higher grounds, you better run